to tante kadugo we akorti ingzir viewers la subscriber dan family hin banlang than isi video nang bonda pon thulo an pente pini la bangso video bonda pon nang tum stame chini thai poje thumbnail video thumbnail ke lang penta di mane video thumbnail along la sono je mane people si jai kathar phan pai nai la MP election hedi non MP election 2024 peneng la pede non taring ko truck sar ni ki vote people matidi la bangso puthak litan bithan bon chomna karang lo kadu we according you dance time non ki likar bi tum tam hedi mane ki pho batai ong masiri tum ta non ba mute sabu chini mucha social media kai din pina masiri tum chini mucha matidi thek din mucha din mucha la son wa fit sam ye than dam thunang la mo thunang people si jai ka thar sar pan MP election pai nei kipudam alam thebang la son je mane kedam tai tum sadam nang afrang movement cheng ko pilo SDC thuta me hempre ka farman fan ko anem ni tum kisom kali pathadi ekdom munitum cepati prancevi cipi muti dong prat selong sedai tum kar biarat selang dorat tum east west lapen di mahasa rat stami SDC pan pahail sami na tuname hempre ka men mesel tum na sudut hempre khangi fan selang tum da election bathulo ilitum tami MP cho phailo EM CM stami litum vote pideno stami hola sudut ilitum kar biang long rat so pan kedam tang sarkar la pente congress sarkar stami ne kan krip honing ko ne kan krip hon gela tum ha hono wa pil stami lang stami hempre ka pan ga tang isu bedelo un idelo filar delo non asi BJP stami BJP government stami hedi itum kar biang long state la pen central and ami BJP government chidon thor wa pil stami kedam tak stami MP stami horan sing bi phan permanent phaiden hempre ka farman pachi ilitum kadu with a pile MP chitoino office the men kan pholang li hodak parliamentary along the next time itum karbiang long kisu karbiara kisu la penti karbi anglong rat is west karbiang long la penti mahasau kemang 244 article A bang mentelang implement pp delo ne kan phopari la siri tum chomad long lo kedam tang SSC government ari tum chomad long lo congress government chomad long lo non BJP government samili tum chomad long lo lasi mane rat phanang chong thunak chobaya government side son party side son pidak matidi lasi nona banke ilitum banke sipulo non next banke APCLC all party leaders conference pu a candidate lake sar jai kathar IS retire alang li phan bang mute munitum ku biselang li phan aneng hang lo an pente MP bahai nai bu katuk awi tum is west la pendim hasawra tame chithang thubang li phan rada comment kon ani stamelang li phan comment side lo bahai nai pulama ke athema alang li non nam thuna APHLC all party leaders conference candidate jai kathar stamelang li ke kedam tang stame MP ke man tang ta wilang MEC man tang ta wilang CM ke man tang wilang first candidate la stame alang li phan bahai pen mane rat phan asap o akirab duima karbi kerap duima ke jokwan duima ili tribal area mane ilitum sixidal area la pene karbi is west karbiang long dimhasa orat akemang pachun jima pulam sidi tu mathadam lo matidi itum lang nam na alang li mute lason nane EMCM ke mantang pina karbiang long rat pana son chong thuitang pho pina apor selang li phanedi nona dhubang ke kadu gawe karbiang long is west dimhasa orat samilang li phan ke support bang doviglo wikimitum stamelang li phan hamang dulo APCLC all party leaders conference candidate sar jai kathar alang kino kisi assemblement si thuro matidi alang li phan hainei pukani comment ko ani social media long tamelang li phan thang piglo la sialang li phan che thang ra thegila lo je mana alang li ba ke nonson ki thur tang ke claim tang pu abi pin la alang li ki pudam de fresh candidate lang matidi alang li ta APCLC tu makemang ko pilo pute 6 dul pang tang nai an pete karbiang long dimhasau is west karbiang long dimhasau arat kemang ke 244 article A implement nai pulan matidi alang litum stami lasu isu pen selang tami non political election 2024 MP election non tariko chokon stami la 244 article A implement ji panselang litum ke pene isu en pon kalang lo friends to bilit mathek gong chini long lo arde wang social media stami hok pet alang litum APCLC all party leaders tumbang mate alang tu manifesto da lo puloje mane latum ke safeguard biang long la pete kar biang long ke sik sidul pangtang nai
an pente alang litung ke yong si jai ka thar sa yong si mp khailu pute alang ke claim ke cheng si ke 244 article e ke implement ji phana lang claim po la pente successful pang tam successful aron ate situm council pasuli po mane non ke suli po sarkar government ke mane team kar benglong to ke la itum langda mate di itum council long ton mas council stam successful ke power of their mate di itum travel area hill area stamli tum ke council pen dame security pin e lason do mate dia aya da son stame uni angko lang tum make do thulang alang tum safeguard benglong tum do thulang safeguard benglong to ke pilo mane kibi kichi asu fan trading license ing thanai anpente voter list pen thanai lapete longle pota semar long der nei pilong der nei pula akimang do mati laki si ki mi pek ang thekle tum karbi lapente inglong rada so fan ki la so akimang ba ki di ahok lo iri tum iminadim imina jagat itum sixdul area putili tengke nane general town nane henten long itum ke milai dun ne itum ki ili karbi tengke akhai masi tengke nane west bengal to nane bihar tho ili karbi teng avilo mati di kali pthadi ili tengke dakar benglong is west la pendi maso lana lo itum karbi teng duke mane iminadim imina jagat lana lo la sili tum matha chilarang ponon wi kimi tengke je non kedam tang stami ili tum adima marsi ili tum idime klong hem thekup sili tum ge reng sonang lo bihari tumeta la solam da dolang mati di ili tengke non son la sono government yong si dover puthe di itum karbi anglong karni si ke non ra kisung ke pholok lo tumke arni si ba ke tumke mane ili karbi tengke virde ji la suwe kimi tumke nana matha cikirla tu ning lasono je tumke nane litum ke matha do ning ke ifrang ke miseni fan emina dim klong ki to ke thak ke miseni emina jok bani sixdul area pati tum emina ya kong char lap long ning labang silitum matha do nang po lasi a candidate ilitum lang pa mekana po non son ke miseni fa silitum matha po nang po an petise mises nili nang litana nang thani tu angko lasono je mane non adhur election period non inko rethro korne gilitung ge voting pivek na po voting right dilitum adu anutin vote jok tun vek nang litum so vote yo kalong nang litum ilitum rong atok anu tum fan stame mane nang litum fan na ding unurodoi tha nane hemsu ta ho nane kopilo konane atmar nirbhar ta ho nane self help group phani pg phedi lahi bang non ki ni fact lo na pitek til non ke athe madan ki election adut ke mati code of conduct lagi lo nang tu my meeting dun food peace tamil la ke nang tu phan ke la ke ilitum ke long lilo mati di yata bilan ke mane ke par tang lagi lasi ilitum thana po nane hemso tho nane onordoi legi litum rengi e angko ilitum medi nane tangka pharu sinane horobong nane ong lin penni tehdi vuche phalang no nangni lagi athema ilitum vot ke muilo thivik la pente ilitum taring korat rock arni ke nangli tum stame angno tintami vot bidun lap moy mesena percentage phansi palong ni phansi tum karbiang long mp hanke tum vot pira ilitum parliament house long toydona angko ilitum akemang patun ji phale kaduka vistame hedi itum bor idun apo candidate ni waidun pa mekana po candidate si tante mane di kaduka ve korting ji tum stame hedi pini video bang nili anasang bonapon thekchot po nili chok chi pachet stame rum dia pon tha anpente nangli tum sila nili channel kimyang tedi channel subscribe gvek tha anpe nangli tum las bangso video hedi share tha lasi do me thak me kardam tang pini anala de